ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia, ka Shong ha ka Jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone ha number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Kasam khamti minta kasngi ka apulai trik unai wing la play pat ba ya ka Open All Cricket Knockout Tournament ya ka bala penlong shwa na ka benta ki khasi ya ka bala long hamadan or kalyar. Kikin hon ki shim benta hakini ka knockout tournament ki dan hado khandro tuli ki team ki bekin thup na sor bat khapsor. Hakini ka sngi bas dang jong ka jingile kai ka jingya khon ka dai hapadeng ka mautawar persha e ka homies bat ka kin hon homies ka la job dan re wicket. Haba phai sha ka jingile kai na kalyang jo ka mautawar ka balawan bantit ningkong ka layo bantit nyopu khandai ran bana kalyang jo ka kin hon homies ka buan ban be ya ka te ka thong bala bu da ka mautawar ka la bantit prap horan. Haman le ki jingle kai la airu ya ka khusnam best man of the match shakinong ile kai ki bale kai bha but ubala yo ya ka te ka khusnam ude kerlang nongrom bana ka kin hon homies ulati saupu aron marwe. Uba sambolang ding do habakran ha jingalang play ulaong ke jingpelong yakani ka tournament hamadan or kalyar kalong kum shibenta ban kinti yo ka sap ki khon samla bat ki hep ki beren bat ulaong ru lingba ka jingdon ki tournament ba pher ka wan ra shibun ya ka jingkhu jing suba hakate ka madan bat ru ban rat ding khong ya ki jing snake ba harukom hakate ka jaka. Nakaliang kasam kamti ngi pedang soba ya bro kan ligi teams ki blai shimenta kan kasam kamti win the cup cricket tournament kamba pi ngi dan arli cricket tournament kani ka baningkong ngini prila chwa tang mengi para players kasi pak ketua tournament ka baar ngin ailat lang ki players ngi wipat ki jaj benrio te belingi perlong ngini cricket tournament tru kalong ba ngi di rum shwa ngi di bijuli ka cricket tapi kan ma ba man shwa ka sidan bi ka tournament bebas bang te po golf links ngidang yo ban peran kami tu kamaran bahya kasi organize kadang bakla kasi organize tu ka Tornado Sports Club te kibun ki team sebet ba tu ka por akan mau Tag Brothers Onslaught Phoenix Lanso kibun ba ki teams player kasi bebet sudah tidak kajing bamiok penkam show itu kemadan ketua tournament kamadan show ski ka jano ki teams te isu dan bok bakas dan ketua kemadan moro si organize tournament itu kemadan moro ru te hamdan bok show menta bingiok penkam lang sa ikani kemadan clear kan te daka jingyo pran kampare jongi hang ne ngyo ban promote yakani ka sports ang niru mle atang ka football ngyo ban promote lang bat yaka cricket te kuma pi kani hani kala adan equal chance lang yu bowler batsman ru nomor ka madan kala kham he na to kamaran moro te tangka tahi kit bok keduyang ya bro ki teams kebili kai te nakaliang jongi tangka tahi all the best and me the best team win tangka tahi kebili shibun.
lang nung room naka homies cricket team yu asa kupraran iset ya karan chess bagi yu bani job tay play Kumba ngi sakihi baman kapori nakasam kamti masengkut kawe ka tournament ngidan bisa kawe kalong rekering bet kumangi ngapen saya kawe ni kilat patai ke baru bah kasisnam ngidan South League ki football tournaments bar League cricket tournaments ki football tournaments ngidan nado katu kasam kamti Republic Cup naman taki under 15 kasam kamti sama cup naman taki under 20 kasam kamti Independence Cup naman taki seniors bar katu kumangi penlong manakani ki veterans sama ngin pen engage ki players ki belak sapau sam sejrong ka sports tes ke cricket tournaments ki sedan bi artili kawai sedai baik ka cricket tournament naman taki kasi players only pasal kawai ka tournament mengi ai open to all ki players yang ki jai beriru ki la ben sementa te ka jeng simkhya jongi na kasam khamti hi khamta mengi promote sports sakani kamadan hi kalong baik ki lai benta kabaningkong kalong bangi ko aban kentiu ka sap jengi kun samla ki jengi hap ki berit ki jengi la ka dei ka football ne ka cricket ne ka athletics mengi jupenlong ki inter school sports te kabaar kalong bangai le dir ngadai player football ngadai player cricket kemala pencai pimene mensuang isi dan katu komandan golf links semesiyo ban penan kam kasi organize kani ka tornado cricket club
buat mai team ski player kasih bebet mensuai dan kum kutu team onslaught ke bana mulai kutu lanso bana po jalang sneng te dan gitu ki Phoenix ki kutu Tag Brothers te ngi da kajing bam yo show ban penan kami kutu kemaran golf links ki jalut gitu ki teams behe te kabenta baar bangi organize kini tournament kamtam ni cricket tournament ki players kasih ki ko man revive biang ni sports padeng jongi kena kasih te bat ka balai ba bakongsan kan long ba de pi pej ba kini kamadan tang sudan tournament tang sudan activities kini ka khoi ba kamadan hendre marsin sangi ki activities ka wan biang ti break ba wan shong di ya ba mangni kidap yang itu plastik kiat kidap yang itu bilar kiat long kam itanat ma long hoi kata jing shong jongki ngimna iru ban long ban ni bisni na bengini alor ni tenrei haba kiwan hamadan ki di benang ban pun khoi te komener pengawan dang step Syaban sedang ni ke tournament ngilak wani pun khoi imingi kamadan ti kemo pi menta pai kala khoi bah ti ba mene ti rang ba rong syong hi ki da baburam hi on bolong menta kasgi da nai syong syong ni bi kwa kli syong kan syeng ti ba pli kiro ginga i ka bang onga mene te ka phang long ba si sini bangi dan hi ni tournaments ki activities kamadan ru ka khoi kan tai